Biasa suruh amang iya mangula. Aku makana atau pro tu son, neng mangido hepeng do. Dia jo hepeng mi. Asa torlaw. Jangan dong bebek, Pak. Nggak dihos deh. Atau man mau buat. Pak! Loh, jangan kayak gitu lah, aku izin lah. Aku udah masuk cincin kalung bini gue lagi udah banyak, gue anjuran tolong lah. Jangan bawa bini juga ini. Iya, kan nanti ada waktu ganti itu aja nya. Nggak bisa ini loh. Alah, kok kayak gitu alah. Abang kuat ini. Abang kecil nih. Tolong. Pas aku kalau mau tuh baruke. Ingat pada bom yang naga melakku. Ino. Buru-buru panggil aku buru-buru. Bahasa gabe sama tuh. Tole mamire. Iya semaru amat jalo. Ditikina haruan. Patorang aku deh. Soalnya dia maita nak. Jangan dong bepeng tangan dibuat bapak nak. Tuh dia maita marubar. Sayang. Sembilan. Napan. 2 kali lipat le ya. Mau le. Bagus. Itu persidangan mantan. Tuh. Malu dijawab dong. Mereka suruh ke bapak BG. Sekarang main bapak. Biarin coba. Nero ada bapak? Oh lo buru lah. Masuk pak, pedul tak? Di luar meja mak kata ibak. Sudah mau kurang. Boy pak. Minum bapak, tes, mana kopi? Ano may buru? Marho saja sotak tijo. Wah kabar muna buru. Sehat bapak. Oh si Aldo? Sehat dong? Sehat. Oh melate mah itu kan. Itu dia lo helai bapak ni si Aldo. Baru penakingan karya aja bapak. Oh itu hati. Maksudnya buru. Asal madokon helai do bapak ni si Aldo saya dirubi jono mangubah jo tu sabane na apa maksudnya. Oh, dia mah. Pas buru mo jono di mana jo ati buru dengan non di mana? Bang Sim. Oh, kabari bapak si Alu bapak. Oh, Daku buat tolak kana manang tu dia sonari. Nakingan doko ni mana karejo do. Oh, guru juga gerejo helai ka guru. Burjuyan do bapak. Mala ate matutuhan bah. Bae mejo minum ijo bolosong ni. Kopi bapak mau tes. Air putih be putih. Tidak apa? Dang salah mamili ta be yawa. Guru sudah betutu helaki bapak ni salwe. Ani taring ono di neng salwe te. Masih lima merong pupuki song na sudarila. Coba bapak nggak terus bapak. Ale, dia sial lu buru song na sudari dang arong terbiji sorana. Marsa di mana bapak? Marsahit. Oh lo. Nama siul ora tu punai di tu berenjo. Satu ya. Dua. Tiga benar. Bisa ditambah bisa. Mau nambah nambah. Coba lihat kapten. Oh bisa gitu. Oke, boleh. Bang rokok deh. Bisa bisa. 9. Bos kan, Pak bilang kan? Main terakhir lagi. Hop, 8. Sabar ya. 1-0 nya itu.
Harus. Tadi ya? 420 le. Dibayar 8 40 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana nih? Berarti ini 50.000 lagi. Atau ini aku bayar dulu ya? Aman itu aman. Jadi kayak ini. Nggak aman tunggu. Tenang aja orang lain. Ngapain goyang kali? 200 gitu. Dengan punya lain berapa itu? 420. 420. Aku bayar sama lain 300 dulu. Berarti aku bayar 540 lagi. Jelas ini le. Jelas, aman itu lep. Lep pegang handphone gue nih. Yakin lagi. Nggak lep pegang handphone gue nih. Aku balik ke rumah sebentar. Oh, jadi kami tunggu sini. Iyalah. Oke, sabar ya. Terus ya. Ini ku tinggal handphone gue sini ya. Oke deh. Datang ya. Parah sekali. Oke. Oke. Gantungkan Bang. Papa, sanjo lo pak. Ah, Lu jolo Ah. maksud. Songonon. Nakingan kan roh bapak tuh son. Mamereng anak tado si Aldo. Terus sehalian mah nakingan. Dokon bapak. Urupi majolo mana? Bahasa suruh amang iya mangula. Aku makana atau pro tu son neng mangido hepeng do. Dia jo hepeng mi. Asa torlawau. Jangan dong bepeng pak. Nggak diho sude. Atau kan mau buat. Pak. Ah. Dan meo bapak. Citian ulala bapak. Sungguh dia mohon bapak. Sudah nggak dibuat di mana nggak habis sudah bapak. Bapak. Ikut tuh jamu bapak nama nang tahan meau. Baru bisa ini. Yuk. Mantap. Atau kan? Banyak gak ini? Yang malah. Ini le. Gue beli kemarin sama orang rumah, gue 2,5 juta. Nah, jadi 1,5 juta aja bayar. Ambil aku bayar ya. Ada lagi kita bermain ya. Ya, jadi ini gua ambil dulu ya. Kalau sama kita le, tarik lah ini ya. ya, oke, sah. Kayak gitu lah peraturan lo. Kalau bilang deh, bilang enggak. Sah. Tolong mata dong. Kalian nggak mana? Lampu pun gelap gitu. Entah yang kalian apa tadi? Berapa lah itu? 500 deh. Dia pakai aja lampu ya. Nah, itu lah Le, gara-gara bayar kayak gitu lah. Le, bilang itu kita hidupan. Lagi ini. Oke, mantap. Nah, jelas kan? Loh, nggak berubah ya Le, tetap 3 ya. Udah lah, inilah aku. Pamit lah aku, ceng lah. Berapa nih, Le? Udah bagi-bagi orang lain lah itu. Aku balik lah. Ya kayak gitu lah. Soalnya mana sih kawan ini? Kurang ini, kurang. Ya cuman lagi habis, lagi. Udah nembak lah aku. Gak bisa gitu lah. Ya. Tunggu dulu Le, tunggu. Gak bisa gitu. Biasanya macam mana kita bikin? Jadi, kayak mana nih mulai? Loh, jangan kayak gitu lah, aku izin lah. Aku udah masuk cincin kalung minik gue lagi, udah banyak, gue hancur aku. Tolong lah. Ya kan bawa bini judi nih. Iya, kan nanti ada uang gue ganti, itu aja nya. Ah, nggak bisa kayak gitu. Alah, kok kayak gitu? Alah. Tiga lagi, Bu. Aduh. 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 Ais. Ah. 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 Aduh. Oh. Ah. Dong bapak.
Nah dong doneng sukun tu bapa. Apalah haman ngang buru ning suku no mutu. Songonon bapa. Puasa margogo tiki i bapa. Ikon sau tau di helani bapai. Bah. Gibi songon asing-asing hubereng suku-suku mu buru. Nani sol-soli hodo hamulio mitu helaki. Dang ada sol-soli bapa. Alai di dokon bapa do tiki i. Nabu judo helani bapa on. Alai gabe songonon ma naroto au bapa. Mau haru buru. Ah na masa. Sungai lesial tuh. Mailayan do bapa madokonon tu bapa. Alai dang tertahak ku benang bapa. Daku boto manang tu dia mangalu-ngalu bapa. Ah haru anu ngai ngapalan mape pojok ni roham di baik bapak ni selu itu buru. Songonon bapa. Mat kejo. Pa, ni mau buat anak tak pa? Ya lu tuang. Pa, Teman mau buat. pa. Ah. Yang tahan meo bapa, citian ulala bapa. Songon dia mohon bapa. Sudah nggak dibuat di mana nggak habis besok di bapa. Bah. Gabi songin itu tu. Pangalahoni hera na hutu de yate buru. Memang nama saya tiki dulu bagaimana kita bapak ni salon na burju do ala ni do apala tu hutu de bana tiki na gabe helakku mardo mo si tiki na patu marpangido na tu buru aset hato muli di songon na mga lusi suku mo na kiburu ala niya do gabe si margogaw na ujui nikon di bana gabe helakku kasi tong na ang gugwar ni oma ni Bapak Alon, upung ni si Alon, si Rosma do. Jala do nga sa sekolah do, kuya do na masih sekolah oma ni si Bapak Alon. Marja di kami tiki. Al susah auto oma ni si Alon, marja di kami iku geleng nami mana sa ido na padulus. Angan-angan nami sakat nami sinajuli ido na padulus. Maka na gawi margugaw kon jadi do ho guru tu helak kon din bapak ni si Alon. Alinang pesong ni guru. Sabar mah. Lorong anu tiki mang na marsugot baju paano tu bapak ni Sheldon usuk ke bejo maringkan dan pasing pe guru sabar mo guru dah Kalau bapa sabar korpe. Kalau songoni mula maju lo udah bapa non ro bapak si Aldo dang dijabau muruk gimana atong to mah gulo song ni do guru borak mano kami muruk kan tu bapak ni Sheldon mana-mana tu guru dah. Kalau bapa udah mau udah bapa Oh, lo guru. saya sama bapak dah. Oh, lo. Itu kuci. Berarti orang jual mari jago. Jauh maju. Aktif. Aktif. Keadaan nilai peperahian nih. Bayo iso nito julo mula jo. Ina maro.
Aduh, apa itu? Apa itu? Ay! Bah, buhay man ito. Aku buat itu. At kinapa pas lagi ning tuko dito. Aping jupak ko layon di pinggir dalan. Paldo, wow! Sedih dah hawa sa ngaron ha, Paldo. Paldo! Jalo ba maju to jab ito? Oh, betul mak. Wala. Kita. Sama ba ito? Wala to. Ano dito? Wala ito. Kasama ko, Paldo. Ako. Mulak sa ngaron. Parang sa ito. Pasok ko pa yung salon dito. Wala ito. Buhay man. Ito. Aku buat itu. Nakit jupak ko pinggir dalan. Paldo. Wow, Paldo. Sedih ako, Paldo. 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 Mahal sa kundi mo. Paldo. Rasa na dia tuh kijol baru nakingan itu. Pasti mak. Telepon jual bapak kuda itu. Aku mula maju itu dah. Arang suruh aku tokin. Oh, mulai ada itu. Oh, wala ito. Mulai ada goreng itu. Wala ito. Nenek ketemu. Halo, Bapak. Jadi ya, Bapak. Projol ho sejak buku Bapak. Nyon. Hela munaon. Mulak tu jabu nga sudah habuhina. Dakoto na ditaruh na nakingan. Dongan na dang pala usukun. Romah tu Bapak dah. Asal pete dah. Dangan dong aku di son. Pada sial dulu. Oh lolo, halo Bapak. Oh lolo. Oh lolo Bapak. Aldo. Aduh mo. Wah, songono no itu. Aldo. Aldo. Serho. Ba't dyan sa tinang? Sok, sok. Sedih ho, buat songono no itu. Hah? Sedih ho. Songon dia. Dia nasib. Dia do Bapak, oh, sedeling ro. Emang mo? Dia Mau Bapak Bapak Saldo? Benon. Aku buat sama dia. Ay naman mo do, Papa Aldo. Aduh si Bapak Ipaldo. Oo. Oras sama. Talo marjuri daw. Nakingaw mga. Idak kugarar. Tubugi mau. Isi ama. Marjuji, berarti sono udah terus panghalo mati. Nakinongan komanisyan lo baru saja udah bawa sudah pangalahom. Uri puro sa lelago pusu ho songon na hutan dati tuloy duli. Jadi mula sonari om maupana akan dulami pa allo. Obe ma allo. Hasitong na nani ko pawo muli muli sin na jolo nang hitututubiho. Mula sonari pawo madilim, pawo pangalahom. Do mga relati akahan na perlu jabon. Guru ba man isaldo mangula sulina. Do tutulara. Ate pa allo. Olo amang. Bukan amang. Tole ma bolo sa ngoni do padok ko mo Bapak Aldo. Aloy bolo hubereng hiran nga sosian ias ni Raham do pe na madok ko nila wing muway ho. Si Tokoro amang. Marjanji na mau. Kebe ulaw. Nasongon niya amang. Muba na mau amang. Minta maaf jo amang na. To ya masal ma to mu ba mang dah. Olo. Bo ojo. Minta maaf mau dah. Paldo, ikut sama namamu baho Paldo. Kaya tema di tuan Paldo, ngamu bah. Saya sama dan baho. Saya kursi-kursi marmatan gata tujuan lawan Paldo.